Ner malakan yam ka nas dial kontin ba rwani lingwasme. Kanor online TV channel banarwach kamandana le rode of course take a core network core mo banaje linkel ko core mo to ko jong le ke PG County jeri podana ban nywa ke jen gwasem bana wigati ko kin de lat karudien kan kononiam re report na mi jiram jidit go jen o jinde channel there is support there subscribe put in notification bell there je twain ko mi bare da twa were kajik pet gwadana pilot gwasame an wala shanga diech ka pay diok ron kina dangro widi jandangro widi bakal shanga di pay diok ngai kon dial kon lat korodien bari pore me bana jeling ga jom cha kwen gwasame kenyam chala den wo chukur chatwo ga ron wani ne me kador shal ke PG County ka Jonglei State ka kuro mo tuoga kam SPLA-IO kan SSPD ap chairman dan ngai kona kuro mo ditio kuro mo tot chairman ala kona ngis ni chang mite mi shoda lat la gorjan wo bana jending ka lode kone ka waze dan mi korme to o kon dial nin chana te tin chala da kum kir mi yadi ci kon ngenen anu kum kir mi yadi gorjan ngono dara kon destroy dara kon yar ka jari pode me wa baka wa ci kurcirum bat kan kularno kuji dien me kuji do dien ne adu no ngai kone te ga jom chalat gwasme mi chala do ne ci kuma SPLA-IO dio je pan ke pan gaja wa ci kan ka me na torbiyele no ka ripon mi chalat ci kan ka me na torbiyele ke ngai kone no mi ci kurcirum kan dini ti chal ke dini kirm yadi da alaken chicken de jogono ne chicken ne nyin ke shoken chet ko dong la grand fall dala naring go na nyin ko kor ano chi jan ta dan tiketen ken la woken ka torbiyele biga jien ka torbiyele ken den bikan ko gwa kur danen man weketen chigane ite modon ku face ni kume SPLA-IO ba ko larno chikane wi ya pinki de kalarno chikoro mo cha kwa ko la to no chi jan dan tigitin mo ken la weke ka torbiyeli den yo mi ya torbiyeli ka biga yu pot ko ngai konen no ko me to nshang la na la ka juja ka jeri pode me mu kon le lingane situation me tuoga kan no sen Jonglei State gen situation na talk chikuma SPLA-IO chika report chikan la no chikan match to one jingane cap no ka kuma SSPD abla kuma South Sudan People Fund for Spinkir Miyadi ana me da la gen report an yam gordi yende nyoy kel kan kordan le rode ban man le rode re wisi winimi bana jelen ka PG County ka gwasen be but for now kor jatin ka kor midit no wana kari pore dien ka abiem no te ga jom chalat gwasme no ka banyo ayekel tanyok te ke general dunkir miyadit ngai kondiale general mo yale Robert Mike shale Robert Mike jen kwer ki commander senior commander ka Tiger Division chan right india ja cha kap chong kan india pai ka ja promote kir mi yadi na ke report cha no ngwasme ka nywa ka yekel ya jojon wo ne chikume kir mi yadi you know she wuda mom shall ke General Robert Peter shall brigadier general Robert Mike you know che order no jin wer ka biem no werka biem nom weren winimi wononi mal mede ko la de wonene ko bana ko lotin ngum jagje maka biem nom ko pay kor pay tok ten en kor chari pod no chineri chop ko kor bidin bakale bangwan shike liuten re kormo gwaze chi tershon Malaysia shikana biem nom la re wing administrative area you know shikana dekten
shikana wang ka chikin ke de na sas PDF and result dan jitwok no chala no cha de ni ti ko korin bakle bangwan cha gan na kala de na sas PDF no ka wa to man ti tin kana woni ti sha de ni ti cha dio ka ti cha mam pin kor no lo mam ne pin chi o to kwalo ni je ko ngai kon kor mala le dan men jitwok and we mi kari poda na chalat shin 8169 ya yunak no shigariar Canadian content chalado mark which tertium Malaysia ka tertium Malaysia waken Canadian gorgan walk la chera mik de cholon ke terrada la we ka kanogo page ba ken ba ga page lo continuous something situation la tuong ni siang kam jane kan were which in me so she new thing me jitu gwasa me ko chi kormo je to ka che liam di che to ka jaro wing administrative area te report me chalat kuji mi kuja dan en te tertium Malaysia ten ka kui kor dan chitu up to now tera mi mo ke ka nazinu ka kuji mi minister shong Malaysia tane re kon ten kap kana kor kar wing administrative area ko cha ngene ken dang ro ke dok cha nak ke cha parade ku ma kir mi yadi karo wing no kan pe ka dan cha ne ka ke cha mu ka bot kana kolat report len calling kon report be ka abim nom karo abim nom man te kar wing administrative area jeri formulin kono tel me chalat ke kwita shong Malaysia no cha mu ke board ke cha nak nobody care about them ke we dan to ngwane ke ka kujo mo chilo jane che je ka kane ngu shana cha ka ma ko kor so for that reason she kana goro no bikan dual she kwarken di alpan chiki gien chi we kar wing administrative area gwal dan chana ko intin ti ke big number yal kan ka torbeli ken vi ni riang ken di al chi gwen winimi wo ka par ka queen en ken content ti yen gwa ko no ancora mo ko koron wang sheria mo che to so right now mo kon ben mi shiga dolo she kir me yadi chawdor che to shela no ba ne rin content ka mai yom malan warin ten winimi ba ka dil mo ke de me beka mak ande jamo me beka ma goni jawri shalga me general Robert Mike charge order no wir wonyenye ke ne ko lan wari ke tertium Malaysia so ne me le rore right now we can investigation we can a lot we can they are going there to restore order katara and kan lat keje kan o istela korbuto ban ngai kono for the fact ne de ti shit keje no shall general Robin Mike ne ka video mo raje ne jene is for all 64 tribe e jene le ne all 64 tribe ka ban me e kai kelu tele mangat gitin ko ngai kon dial jang tare ne ken kelu 64 tribe ti chanwari ataraten der kula le so jaga jere wuci winami ko ba korbe to kon wari so na mo ambo kon dia langat te go machala da atin waka ten nuerton one chicken they don't follow up chicken kon lat ko yiga mala guru no ngum shalat chicken man lat kene to chicken a gur ke biken charin latin no kene de ti to gor ke jeme en go ke kwa riga dan situ ka bimnom kwa e condemn ken en go ku kana condemn ko di ka kon wer cha kon nak ka jongle cha kon nak nasir teram mo shi condemn jang ni jan kum kin ya de tele condemnation letter mi kana ko but right now chicken jang nin kontre kum ka chen jan uri chal ka atin ga atinye cha barar ke war gam mi kana gor yes mi chi liya to work there and there just lo there jalar no mi jeglong of course man tiro de lat ka biem nom mi bej mi jeg mi she ne tin konte la civilian chicken ball ke cha ga lo jek ka crossfire yaga wrong no more de deal condemn dundo en kum kirmi yadi tribal government mo right ka kirmi yadi chicken deer no nga mi luki nga mi jegbede dena shune na tama chicken condemnation letter chicken agor ka kuya abiem nom tina itu ngwana no mo gor kum kirmi yadi gore condemnation letter shi kana logo manana chala ta ngene nwere which binemi kan nan liya ye dane shi kana ne ka je ka jongle no ne de kan ngai kana ne de jandang ro de che kan ka rot duel shi kan ka longa makar kono no biarar bay moy kemet ke bay moy ko dur and then after that you can benang naka
Michala ro of course stay ne di jendang ro de ti cha kept la de ne SSPDF la riudi en wa ka ja gwele force la de ni tani kan it kon nakanware ano na me chi kon bu compare ka mana cho de lat ka abiem nom tel ne ri cha dol gwa scale ti cha nak a couragean tana wa na ka crossfire te ne la na ka crossfire ti cha lat ke no but gwa de me cha ja ka mi di da kan chinere ko la civil society group in tere ke juba of course kana condemn je ngai kona but kan kula lat fair ka ta dan gbeja ko mede kuma da je bu condemn re ka me kan iten kona anaka jongle state te anaka nasir ngum kan ka condemn kan gar tien te sha anak te wanga na point de kuma ke mi hadi mo kan condemn ne dunga bem no mo ko ngai je la ran la chera duwar mi ce je kuje me of course ce de gwa kuje do dien ka balar no kuje me gwaten so mi te mi je mi cho da lat kuje do dien an wo bay ko consider yen ken fair ke melo dien en wo mo gwa ke dien ke ting ne dial bia man da ne sha kon lat gwad mi bia je kon condemn ne cha nan nuore bia man da tika bia nom bia ko condemn ci bu gwa na kwikel ci kwikel ka wara bu gwa mala dien no cha na ka bia nom yes wrong kan ko ne na ka jongle state dere kona chili utong mi la gorno din bijin la fair ki bi twok bi lat mu gor jeno jin binas bi ka lonka mi dong roa ci ke ana shibi gor shi more kanet kono ba guje no e kan ta ka chongone pelene ko ken gwas mone e ko ngeje no shi amar ko kim yadi target ke ko target no re ane de konin kwin mena let kim yadi de ane de kona ko yo tin wara kon kel ke kum kim yadi aka ngai kon diale mandana lat ke kum kim yadi de no le gone jeno bu konti ke ngach ketin kono to michir gana me jen dan to ala mai Robert Mike brigadier general mo chewe we ka biemnom ka be kur be jo kap be o kamne de kolan were la terchong Malaysia jen che bu kap ko wade bro do mat kan were kon la general letin te ka unity state chirmeshi anen chi reg biem to bala governor no che jen te wim jo ten win mi unity state kama yom aka jogo na de no yen ngwana mai kun kwa register rami wi logo no ba med be to be government ba deal ke je de kon diale chu ngaje no de chi reg biem top che kudi mi che jame gala kwikir mu yadit na ko a very easy for them no be can condemn but when can nang na chikana condemn alese mi ku kana condemn shenge dane na kanure ne di cha pare done ngumi kan condemn ne te kone na kana kala gwa jina bu tok be lat ne ti chidier eno katin kon lat karodian ma ne to chikan go koram mi jene abene mu gwa ka mu gwa chi te ne ideal let it be me benefiting no bine ko ken bi kula pel chi goro dong ne to de kan do de kan je na me chelet chi chuang yaka so na la cherna zanu ne na mi ta ka do kada mo tel doro ba ngujek so jen ta dan na let ke je so right now ka jen report ko kon linga ne jadi chaja jak ka bro mat kel ke di nin waran kon ta ka unity state and now we can go keep we can work gonna kap ko ke kamayom so we will wait for more information getting kon lat korodian so ne me ajeri podana gore de nyaka kon kel ngade jeno kor jatin ke PG county ka jongle state ka ngade jeno to kor ko kente geten dio ja channel right ni won ka report dung malakal ki dung apanal take up the michi bre gwas me mishano reje netin kon tila tet tin take television shall for sure TV report yen jikana lat kana tin kontin mark la join operation force shalat let ko konin dangro gwan mi sha boda ride cha janekten no wa cha join operation force mo wat na gwele post in karodia ka charan na kan gwadum lo wi mi dare community dan wa mark wa community 10 me chi tuong na ken yam me chi charan nak no shinedi ti la jang chicken ne ritual ga ti abishok force chicken ko wen ka balet me kan no ga balet chicken no re ti an ka war no wa chicken no de kan ta de kan na pin ke report dan chano mi shika we yo chicken join operation dan today which no chicken you mark mi korea to kam ta ne kan jang no re which kam na kal no cha ta cha mo ka jibar dang bakel
ka bar to ka bar dit te repon mi cha no ga kwilet ke mi teram chilu no bana me a simple update ni jen ba ben yo baka another update no gwa da dong mi kana mo nyi ke chok kim cho da la da den bi ajeleng du no men cha report kan kor kan de ni te chi ben la bi shock force kan shi agwele force chi kan ne to kan ga joj jaga joj che gwa da dan quick way dia oja ko se jen the same way ne dia tena kon for the jara bi shock wa no ka wa ka no ka balit so we do not know no en malakal betedi ban man dia na ga jelong jene ne man dong de ne dia te kan ngit man yam malakal te dur ngwan te gitin dur gol tenne de konti ga unimis katen atene den kontin terere katen ne de ga unimis katat chicken ware chang ne mena kaniten kon dong te we chen kanin unimis chang men de ka pozen chala gole pos chen kanin unimis den gwa dan mo ka lokten ko kwanteleja so you and lokaka ne de chala kan ware chi ga jien gwa de dani te gitin me te ka unimis en wenamo charen watch Dobe we can already and kasha report a quick kore danaji talk la kam ten can nware dai wich. Adio je me tarka je ki me tar but je talk on mo. Me chiro de je me kor mo je talk and then chinware ji barar. Ji bentere rek. The same thing me dan me kor me je talk can wirti de chala PG county wona ka kan bali de talk e godi ala to. Ano shanwari agad makre ka kanitin kon la jor ci jang kana ta charen madane ne gwade dan ngai kone alo chetene ka bot tung wande cha kam nware bana mo kana nware jako bugu we ka ropi cam ke bu ka IDP cam ne kon ka IDP cam ka tat me kore dan me je tong ne de cha ju ke PG ke somewhere there ka malakal ke ka panal ci de den dial ci guput ano re cam ka IDP cam was me men non ko report me ka job ko ngaji wodi nuare kan tere area ko so mi ko che tuok a chirman chala no area mo tene tat and of course 10 one kan a chiru den dia la tuok chi kan te ka unit dong tene gat kenten but most of them tikare kal ane re kontra dong da la ne ko la kwar jen gwa da na dong tuok ke tin gwa da mon jen go to go charan ne ko ne kan yam before that te kering mi chi tuok ne ken yam sha kan ti chalga ti agwele force cha chat ken ti chopo dokyang wan cha kana na mo chelo tan che jaga jajet no teare kene mai kamunda jang ko kuje mo bne nyot ka mundi cha ma chere re kamala kal wa ma jene ka fashoda jen gwada dana to rekten me ma cha no re go ne shir che rol chi yu bongwan no ko jang kene dorin gwada dana te taten teare ne me dora so chi re ga mo eche chutuok jen mlinga no te ka kore de lat karodian but yang again the serious one jen serious conflict ke serious fight mi chutuok mi mongora kan pull up that kan no ta dan situation ka ja be ka we wala chicken be we but tat chigara nyoka minyan karodian no lokan madan lat ka jang jen ta dan ten another update don't be a link da la kan de ni te konte she the fact de inte chop ko kudang die ti jarol dang jok te ten jarol dang jok to Ramkere Dian wa Beka Johnson nya gwele force militia ko la commander wa jele ke di ni kabo no re de ka SPLA ayo mon ke de ka gwele force na shi ku ka SPLA ayo ko kan ti ne kan ka gwele force kan kid gwang faction ke report an shano ka cha video da ba cha ji gujo online gwa de dan ku kan declare no shi ren wo ka kuma ni ke kuma men da pinkem ya ji ren wo national army so ji kan da kuma char force kan ka join ko da kuma char force fa kan ka ku reform ko buj bata kamal badung kim ya di da mo no ter kan ko min te mu de re karan jen ta dan let kaneja so right now report men bi alinga a chi agwele force ka take a new direction no ko tem le tani le tiabe ka kuma SPLIO ko shikan ngaje no chi duwar chebech Johnson ulu mala korean dar nget kana ko jaram dar nget ta dial la sholo community jaram dar nget kana kan dial no kan ne respond ka kan kuma kirim ya ditbo kan ne respond ke wuri shal ka shol ton ba lok mo ko te ke dine ka shal ka bishop pozone tel mi kan lat ko bishop poz kwa ka pom ko bi nyin kan ware ka bi nyin boga tat ke weber mo dong shi community dien shi kan goro de ka deal ke ja mi rami mo dong goro bi ga kan te shal ka ti bishop ki community dien
bijang to be bende cha organize ken ne de kon tel di ne da kala nu da la jan mishal ka men wer wai ami melaro da jeja only gwa da na chicken trade chicken and chiyo to it bon mi cha da le kano chicken chika gwele force chicken chika abishok force bona ke tit ko ben wal dot ko ben nyang jando kon ken la ma jen dorien ko shirek mi di chenen mena ko chenden brodo jakobi korma bioter luina dog bram bon dor gwandor man teram kep ko yo ke teram moy ke kamai so biawo ke jeri por men wode ko tin ka PG County United State cha muguri chalgaro bet mai ma cha jakten ko wenwero e ga yan mai na dor chal ke me malakal ka penal atidictating right now come 10 kana ja ki abisho kana gwelek post abana bin ka more information later ko ko ne dia la kon lat ko bana keling an biya te kamal bye bye